Ninkithinkatho na ntuna mutegeri bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira na unikire weru njuma thaa 3 mitagwa ntinyari kinywa jani jamaja tupanganiretio tukubona aru akiri nteto chieto mwari wina wathe bwa kuigwa kuma Ntwambu Igembe North kurira kioto nyuma ya kwinyangwa kiwendo. James Mendeka gutariria kuoneka kwa thoko ya miranthi nguruni ya Djibouti. Bunge wa Imenti North Raim Daud kumeneria baraba kubanga kuthurania saini kumweberia gitene. Minista wa Kigina Monica Kathono kuga Meru iri na mubango ja kuthurania ugoti bwa bilioni 2.6 mwaka juju wa thirikari. Watogeni wakaire mwari nkirimi monanirio wetu mathithio. Mwari umwe uri na wathe wa kuigwa kuma nturene kiolo wodini Ntwambu Igembe North na kurira kioto nyuma yawe kwinyangwa ni arume pamuthekete mutine. Mwari uju urio wikiri banja cia nkingo atiromba gukinywa kiri sibitari kwa mukiro tungata nuntubo kia buraburi nja yao nandi ni bakuromba utethio gende kwa sibitari naona kioto kiawe. Nicholas Chabari na ripoti ja. Ntagangwa tere kiruru nanga thiatanete au ai nkingo mwanka inya metho ya kendo tura Nyokoje bokojero ane mwari ojo okoro oboni ni kuma antora ajanthanga kiolo gwandi ya Ntwambu bura kuga ni onyamwaro thero ni antwarume akuga ibaire ebare no endi ataba menya nyuma yao kumugwata na kumuthekaniria na muthi nyuma ni kumuruthira onyamu bakomama anwe onto bokojero akinyane atori baraba kuga ate imbu bagirwe mwari ojo akiuga riratharuririe mukandaura aogeto na nkingo nyuma ya antwarume abagutoroka ndawatirwa kiruru ino tewenda menere Temete kaelo kurinta thia kurua. Abampinya nile nkingo. Kuriga nkingo. Mubathia u. Ubanditira ngwembe antiote wenda menero tuku. Mwari uyo narai nkingo ambonia muri ndamwira wata muri jo twete turie mbesa tusukulike mantu yau ontu tika yabui ndererio muri kithena ubamenya kwa twika ati ubamenya ambira umete kura into byake bya kurua na rwe na yite alafu irio antu ba muatire ndi akorwo kithika ba muithelete kaka bari nyumeke atu asi atibacua aithine matukuma karaya yawathirwa na rwe mongo na acha kuita kaundu ali ngwanthi amwete amuri ywa ngua ywa nyimwe ywa neti Soba mwinyete acho nkingo. Ayera kinyana mulima karate arekere rigwa kiwa gwekira rigo nte ono ndiata. Arekira muliri iko. Hata watu wao walimzika kwa nguvu au kuwasikia kwa sababu walikuja nyuma yake wakamsika. Wakamfungia kwa mti ya nini ya hii miti ya mbao hii moto hii. Manjirani ndio walimuokoa wakamtoa ile kamba. Tukamleta nyumbani hapa kwa nyanya yake. Hapo tukasema atapelekwa hospitali. Alafu tukawasiwa maneno hapo. Tangu siku hiyo hatukumpeleka hospitali kwa sababu hatuna mapato nyingi ya kumsaidia. Ndio tuliasia hiyo maneno hapo. Bakiuga kinyamwanka athaina batikweba kona utethio nonto kinyabataringa a ripoti kana kinyabathi cibitari nonto batie no ambecha ja ukinya cibitari ende kiraba kuromba ne thirikari thingatirie kona anto baba kuwatikana na bajuchirwe matagaria ndio tuende kinya thirikari tutete buruto no zunguzi bakuria anto batwa na mwekuru tene nonto kana katiro kanunu no etara kwa mutano zera kwa kanunu muno Ndi no thigendo tutete tukamiana ata tumbote tukantu au iromba ria kwa ndenda ba musukulikira umutethi nyantu buba watwa batigethie buringi no antu bano ba mutendere na ba muoroa onto iba kuona yoyo ati na inya yoyo onke atio alafu nantu bote we na inya na ithena akuire na ina atio na kasifu hii kitendo kama mkaaji wa hiki kijiji juu ni kitendo cha unyama. Ile kitu ningeomba tu ni serikali iingilie kati juu ya hii kitendo chenye walitendea huyu msichana ili hata mwingine asiwahi jaribu kufanya kitendo kama hichi. Kumathanga kiolo Igembe North, Peter Nicholas, Chabari.
Smithika uria ni murimi wa mira ugite thoko ya Djibouti iria twire guchwana nayo kwa kagita ga karaja Nandi ni onekete na nthiguru ni itikiritie kwamukaira tani 20 kuma Kenya ntonga yugite iji thoko ezi ni rathiurunkini maitia na mena maindira muthia murimi ari na giokenera na atariritie ntumiri karutwa ntukuiti kuraja ni mwandiki munene wa urimi Kenya ku arimi baraba kwenda ibete na mbere guchiandikithia kwendia mira thokone ya Djibouti. Dennis Mugendi na Antitonkuruke. Antu betu mbere andi bishokire nkatho indabure bwitho bwino kiri bwathikiri bukora na ntere ndabure bwitho bwina wirigiro ndabura bwakura mira handeni mira na wingi mwankathai ndina thoko ya tan 20 ya Djibouti. Thoko ya mira nthiguru ya Djibouti ni rikitie ikuruguka boburi kuringana na mukaririkitio magurija mira rwangine rurimi Daktari James Smithika Ntongai uria akwira arimi na biashara ati thirikari ya nthiguru ni rekire kirore mira igenda gweku o tani 20 o ntuku kuma ria twathukane nabo mweri we 10 tariki 7 twatuma mira mwaka ba mienda na ibo kumnyiba abwe ndetire mira bamwe samples cietano bashienda be ya tokaranthi twandikania mutaratara yeto MOU na tatukarita ngui ni tania na bakwendo tu a bawe ithano hari twaberi ithano ikunia batweri muwanja twaberi ikunia twaera ne 10 ndaberi tumbongele ni kidogo twera na mauri ndabera mire Kenya ni mauri ya 20 ciayo ndabera mauri ya mirani atetika mana muwanja mwanga ngiri na mana 3 kilo irethuri mirai nagani ro kwariria bambiri sasa tukuibwa na tututwo burerei mwanka kiumia kithiru ndi Nairobi irio turaitikiranirie ati nende antu betu ne bendie mira thokone ya Djibouti burabure bo nene ni ati tekinya tani 10 to ai kuota Djibouti tan 20 ile kendwa ne antu betu a biashara ba mira bila Nandi ni kiri arimi na biashara bongwa bare bakwendiko migendagie ku aria kuri na mawatho na mitaratara ya kuthingata kenda umwe gwitikirika na bwambere ni mira ikagurairwa arimi ogikiro aria kiro imwe ni shiringi 700 gwita ngiri 1 na 300 yo mekithiatete tukaretera anture regulation ni mwake baraba ka export mira Djibouti na yatangazo officially na kabunengera maratasi tukanengera aremi tukanengera biama tukanengera ponka muntu weteke website ro kanengerwa uthiate mutaratara yu nikenda ende wiregister na Djibouti wiregister na Djibouti batu kure kintu twakunengera kitu compliance tuwito kumenya na ntukwera twakunengera compliance wikire mere kundegene Djibouti. James Smithika na kwathira tiga urugendo rwa gucwa thoko iu ya Djibouti aratrimite mathike na igitaria bibingi kinya thoko ya Somalia na kwira arimi no ageta nambe na kubatungatira mono gutigira mianka ikurugurwa ni kenda mira igenda gwa kuna barabara na kinya iriene bandikite report na mbira thirikari tu uti budget ukwenda kendo tururia mwanka port ya Liboi ni oki mwana Somalia double ni oki rureni mwanka 20 mira number 2 mwanko Kenya ya ingiro itara corona ni ethirire. Dennis Mugendi Weru Njuma Igembe County ya Meru. Mubunge wa Imenti North Rahim Daud na menerete baraba kuga bakothurania saini cha kumwebere gitene akiwa ntubobo butekinyanira Rahim aruga yeje ni siasa cha murengo jwa DCP akiwa mubango jutongeretwe ni umura wagerete kairi 2014 kumwebere gitene ende aremona Nandi na abangite kuromba gitege gishigo kiu na kiama kia DCP Rahim ugite na ritirite akariba ngugi ora kubatere na baraba kubanga kumwebere gitene ibathugania kairi ntutengo Mbothu. Boniface Mongera na Tionkoroke. Kiarania na gukurukira mutambo jo safari o mendegro kune shughuli ya kuberegitini rembiri turotero no dhimenti mubunge Rahim Daud Nandi na tijaniri tiende kithirerere akiwaji matujatiura kana kimero yekiotho ibingo gishodheri. Watu wangu wacha niwaambie wasikue na uoga. Hiyo mambo ni kitu kidogo. So wale wanatafuta ni baada ya nimesema DCP ndio wenye kufanya maneno ya uharibifu na hiyo yote. Na mimi sisemi
DCP ni makosa. Hapana, mimi nimesema hawa ndio walikuwa wametafuta watu. Ndekithiria kwebera mubunge Raim Daundi gitini naryo riaria mbiritu wakiri Kiogora Mugambi aronania ka mubunge Raim na remingo ishesho ki mubunge iro kuleta maendeleo tiro no thimenti ni nyankoro gikwithira ikuru kimiswande iria eti kubatara antu bano thimenti. Wanasema kwamba nili impeach Gachagua. Mimi siku impeach nikiwa peke yangu, aliimpeachiwa na National Assembly mzima na Senate, na pia koti haijasema kwamba hiyo impeachment ilikuwa iko na makosa. So hiyo ground ya pili pia inaenda. Wakisema ya tatu kwamba mabarabara sijatetea ama mabarabara hazijafanywa, kile ningetaka kuwauliza ni sasa, kama pesa haziko, nchi haina pesa, hakuna vile mimi ninaweza kufanya hiyo barabara itengenezwe. Watho bwantheguru ya Kenya nabu runguro gicushu kiegana rimo na inya ikiathurite bubwega mubunge onethirwa kibirwa gitine na njira gichonkori gikene ya recording ni untu bote batire kuthira wikarika tembete kuthira miaka ire kanyene kawe na inya nkuru kiti batire kuthira wikarika mokerejo mwicho akenya betete kiridhino binene. Watu yoyote wale wanaweka sign wajue wanaweka sign ndio wafurahishe mtu moja, lakini hiyo signature ndio watapewa pesa. Wale wanapeleka huko mahali inapelekwa ndio wapatiwe pesa mingi, ndio waambiwe walifanya kazi. So ukiwa utasign hiyo, uitishe pesa yako, usiwachilie signature peke ya bure bure. Shauri hakuna mahali inaenda. Hata 2014 wakili Kiogora Mugambi ule anatafuta kura ya Nodimenti, saa hii alijaribu the same thing in 2014. So hii ni guns for hire. Kireo ntu bakumenya nabu kethirwa wakiri Kiogora Mugambi enaroko bira Raim Daundi gitine no mwanka ethirwa akiandikite birwa kwanda ethirwa akibira gitine na ethirwa kinenkania kirinkia ma ABC barabatera kuthira betegera bakonethwa binorito na bethirwa binorito bakethirwa mushokiria kairi no akethirwa akiambiria shughuli ya uthurania saini ndirotero no thimenti ara simple majority kana ngi bwaringi ukura kiretu nekyo batera kuthwa bwithingatirwa na chianganira kethirwa shokire nkiamiji kaire batera kuthwa betegera bakona barabara saini tethirwa antu bauma kana ethirwa antu borongo beja kona saini cha umwe batera kuthwa baitumire kire speaker bunge nene na kumwera mubunge akwithira kebeberwa. Honorable Abdul Daud mnaku ibubuga kumenya atiri bunge nene ukurukira kamiti eyo ya Constitution Implementation Oversight Committee itethirwa ikurukia regulations shiontu bubuko bire mubunge gitine ontu buria ntetumba kwithirwa kia kabari bwe bwakenda bwe kinyanira ndegoro Kenya mwankira na ndetethirwa ikiona mubunge kinyo mwethiri twagitito gitine na njire je recording nke report na Ntoshero TV Njuma kumaje kengine nekineke msho Nairobi mbita Boniface Mongera. Minista wa Kigina Meru Monica Kathono ugieta bari na mubango jwa kuthurania ugoti bwa bilioni jiri gatata ijiri kuma kirimbundi ya ugoti na masibitari akiaria na Weru TV. Kathono ugieta baga atumira utea baki na andikenda kwebana na utumiri butho kubwa mbecha nawe mukarigiti wa mbundi ya uthurania ugoti Meru Edward Buria ugete bakainga makutho jonze kiri uthurania bwa ugoti kenda gukinyaniria kiroto kiao norite mabisa bwa ugoti na kinya Meru batigetekire kwa mukira kana kuri ugoti gukira mbecha baribari muthuri Muriuki na Chekinyaga. Muthuri narua mbondi uthurania ugoti ajanene kaunti Meru ekiamukare mukarigiti mweru na Bishop Buria kiri bichi ciao. Tukwirwa aria tukaribisha wa chairman. Thank you. This is a very cool cooperation. Na iterare na chairman for the longest. Na idwarebe na chairman. Arakinya minister Kigina na Monica Kathono okareki karogiki ibogite na imoto jwao kuthania ugoti makojwa kithirikari ni gutigire ba kuthania bilioni jiri itoko na revenue tunende rakinyire 1 billion for the first time Meru kwethira yekinyithia yani ekehit that ceiling ya 1 billion tura collect 1.148 billion na this financial year itoko meatoketha twena 2 billion revenue bond ina target ya 1 billion na hospitali na baba ina target ya 1.2 billion
So we are very sure na tote scared na tote intimidated na tote okira target hu atwete araba bugete nandi mubango ju tuketwa jukia githio mono imantho jo tigirati uteguntu kinya kumwe kukuri wa mbesha bari akiwa nandi kimantho jegie kuri mbesha Chelsea Chensobi kuri Ramiunda avokone kunde nandi utena mbesha iketho ikiro bari the end land rate ishietete kwa digitalized neti ankuga yani kuri land rate thai utekunenkanira invoice manual system yongwa niyo yatwa kurikanakia all the data wekirwa na more data cia the land rate teku na babatire yaga baketha ba in the system na system yatwa kurikanakia no bati kuria no ria ukanekwa receipt automatically kinya our building plans chedrete ikethithwa manually. So from today henceforth system yongwa igatwa kwekairwa building plans buraikari na yongwa keya na nimbechi ga no bati kuria no karea through M-Pesa ukinya *412#. All the same kinya likambond ika digitalized in revenue collection. Na nya sibitari inya yone ina budget ya ku irayeta wa health management system. Antonia we chairman ya Budeje no Bishop Ndadburia etho akiwa moroto jwawe ni gutigira ati bakuinga marinya na rakunde mbesha ikurira na gutigira Meru gutira gituma gikingi kira kiombo tuma mbesha ituthura no kubaterie kumba go seal ara kumba kwethwa kwina mbecha kuumira nande ewe tena thina nontu waziri na CEO no kuoba kwa mantu jai cashless ewe tukwe njire mwega tutithie muno kuri kurigiria ara mbecha chomba kwethwa ikiuma na igeta na ibaga muno ana biashara na everybody bamenye tuna attitude njeru turenda ku create environment njaga kiri editing bangugi kenda mbecha chomba kuonekana muno ajo kuigwa waziri agikuti megambara nkande kugweta tutikwenda gituma ikingi kira ikumane na bautwe na antubara tugweta gweti ogoti itukwenda ku minimize eu na njira yae pengine wazira kuwata mantu ja ku digitalize everything na kurikanagia antu betu ile be suppose kure mbecha ciao mbecha hiyo gochwa kana mbecha to gochwa nyaba utwe kana tumba chomba kutumika kumba kuokeria programs na projects ndani county chikone kana endera kwina thiri Muthuri Murioki weru Juma muturi wa Kangangi. Tari wa siasa Profesa Gitile Naitole augete kinya kawira agachokwa siasa nete Meru kana thirikari gachwa mtungi wa kubatethia gisiasa bobote umbeka. Gitile augete akariba Meru batethingataga mu siasa endene ya siasa babathingataga riuga ukeja kwithura Ruto na kwenda guchionokia gisiasa abatere kuingi mawira neja ekire ya Kenya augete gutimu siasa kinya umwe ugachoka Gitine 2027 ukurukira kiama kia UDA. Anthony Kathenya na Chekinya. Mwathakiri wa governor county ya Meru na ule ni muthomi wa wathani notongere Profesa Gitile Naitole liwaruga mubango noyo kwa Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki kugere kuleta kwira mwangaza kenda tethire gucokia kariba Meru kiri kambia Rais William Ruto litithirwa lino bataru no bweku kili Rais William Ruto kulingana na Profesa Gitile Naitole Meru batithingataga tongira bagi siasa ende na tongira baba thingataga Gitile akiuga kila kiomba gutethire Rais William Ruto ni akathira mathina mara makwinyira Kenya na mala ya Kenya bathite na mbele kumeneria. I think they don't understand Mount Kenya also as a whole. And to Murima Kenya, they have never followed a leader. This is why they don't have a Raila Odinga in the Mount Kenya region. What I mean is one leader who tells people what to do here. These people, the leaders follow them. Okay? So whether you bring a Gawera or whether you bring anybody with an idea that they can mobilize for you, those fellows in Meru, that is not going to work. These people, they look at how the government is working. If the government is working for Kenya, uchumi imekuwa mzuri, anto baina mbeja mebugone, anto bawikia na bo dhuguru, anto baita dhibitari ba gwethera ndaitare na bagethera baina ndawa, wakuringira gura kinyogetha umete na uwe bataringira Ruto kagwende Ruto ari mu Meru. Amwe nogu Profesa Gitile Naitole aliwe kethiro ntubomo muno thirikari Rais William Ruto kugarura uchumi bwandini ya Kenya kili miaka ilile tigele. Gitile akiuga ona Kenya mwaka wa 2027 kile ya Kenya bakethira bakilirikana ni bulai mwana bithiri tubikiulagwa antu gutekwa na kulagwa na mauntu mangi mathuku mara methiri tumakithithwe ni thirikari ya Rais William Ruto.
Profesa Gitile akiuga athakirira bara William Ruto babathire kumwira uma ati mauntu ti mega. It is difficult. It's very difficult because how does he resurrect the mandant young people? Okay, because that will come with the campaign. You understand? How does he fix the economy, which is so bad, in 2 years? That again will come. People will feel their own pain. They don't have to be told. So I think it's very hard. But of course, he has time. 2 years, you can do miracles if you decide. But where? How? Because for me, I think this economy also cannot be resurrected in the remaining time. I think it's just about impossible. Kulingana na Profesa Gitile Naituli, gutamutongera kuma Mount Kenya, agasokotongera ni gwetukira kiama kia UDA, wone Kenya mwaka wa kithurano wa 2027. No, I can tell you this with all honesty, because I'm not a politician. I'm not looking for any seat. Nobody will be elected in the Mount Kenya region, including Meru, in UDA. No one. Amunogo Profesa Gitile Naituli ni amenirite mubango wa kwendi ukabila na kugwetana na giku na kuga mubango jutijara matunda na kulia Kenya bathi na mbele kumeneli ukabila. You cannot bring tribal politics in Kenya of today without affecting everyone. Okay? You are very likely to affect every Kenyan if you bring the tribal politics now as a method for winning an election. Every violent situation in Kenya, other than the violence of 2007, is created by the government. It is only the government that has the capacity to create violence. Individuals, they can't create violence, they will be arrested before they do it. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Atujukie kagita gaka ikunogoka twachokera tuketha tugikwanura gwatinda mathikone ja Christopher Mwiti uria ni umwe barabatero turo kiri maandamano ja Sabasaba geta kuraja ni nchokerete. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi je yana kamusere. Inyaju twenaju Jwambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice.
Mwasi Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinya obisi yakuna maguri ja mega. Turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car sheet net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charuki iri mwanka thaa 11 ciogoro. Yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana uturingire thimu kurukira 0706 446 198. Bwinthe ipo kwa tiogeni. Gweta na mbere kurumira nteto chetu atongere kathumba ni bakinyite mathikone ja Christopher Mwiti uria warathirwe na gukwa maandamano ja Sabasaba ari mathikone ja baugite Christopher atari maandamano ja winde arathirwo theru anite kwao nja bakiromba kioto kiawe kuonekana ni barombete yuthi uchiebane na maandamano ja wagagia bakiuria chiari gutarana bao bebane na maandamano nuntu ni ja twikite mpanga. Marion Karugi na Chotariria. And I will love you dearly. Kieba na kithikiro ni kitambite ntureni ya Kiengo Igembe Central mathikone ya Christopher Mwiti urawarathirwo ni maabisa Boris na ukua ntuko ya maandamano ya Sabasaba maoa. The late meet is dead through police brutality by gunshots. Kuringana na sore banjaiye oamwe na atori mututi Chris hatari maandamano yau bari warathirwo umete ngoine yawe ya nduka. Wano ibukiawe atari mantono ya mai barabara koye amwano aria ka tureta kwawe lakini ntuko aratire mana ntuko ibe arombo tire mana mutino weku kirombere kono kwangu na kura rais wetu na kura sietu munene amudiro ritire na kiteyo kinene ngo kwira munene wetu Pedro kimenya ikura sietu tumete withiro leo kuwa kanyogala walitire wa anabecho borowe munene withidro. Chris nimekaa naye for almost 7 years. Hallelujah. Kuritaniria ngwe na mtu miaka mwanja especially ngwe hoteli kuona ni mtu na leo maana. So tulusite mtu maana sana lakini ngwe tike justice ikasa because of this man non to for sure akwa kwa maandamano na ringugine we non to tukutiri to are off na ringugine we atari maandamano na Chris utiri eta maandamano na utirio edre na shughuli tebui aradina je nyuma postmortem murera buta sutura roitronere aradina nyuma risasi ya turira na mandu ya kuriaria toeta kubutira mwere postmortem twedira mwere yo Christopher ni yo tumi na kinya timu ya mandai bara tori tetri batu tore muri yutumwe to batu tutumba kwa muri yo muntu kwita yutumwe koi kuona nia ya gakurari na njama ya kweria kuitha uko yake muntu karasi na bunduki kura eri inya na nene kana ro nene ukathwo bura muntu nyate kwenda wethe bokema nyabo no to utebo muntu to abagetha ro yo theri kinya kwandikithio mbie kathe na ko na to kumenya ndero oricie moroete ni asara nene muno tete muntu inya tukare wambese ya no tebio turi watu tuona muntu ngeu tege ndo nisokia ngarame eu mwanora kwiri mwana mwithi thirikari nibulize kwanjibika wone mwana wako compensated ndo orwa muntu mandu amathuku muno ni bakuromba kuona kioto kia mwana wo na kinya ni bakuromba utethio kiria namba 3 bararatire maandamano niraitie tukikatiba nirantu bakwenda kuri mandu kana ria kuntu bakwenda kucokerwa ni thirikari lakini natu ni boya antu betu twandamane maandamano ya amani ya tena uharibifu lakini nitukumenya ora bari wa maandamano ni yakubangwa lakini bange bakabangwa na babo kuma maandamanone bakubuli walifu kenda maandamano yachukiwa wantu betu twetere ni itere yakinya thirikari ne turona tutona thirikari ile Kenya thirikari ni mwese itongeretwe ni Mheshimiwa Samuel Ruto atuvumilio itere yakinya itere
kuwa ni tuendelee nio kana tureke kuendelea nio 2027 ilioka kuja uamuzi wako. Tafadhali wewe tu na uvumilivu mwaka 2027 ibabwe bokamwa na kura sienu ibo bombo zenzi otongoria bora bombo kuba bugari wana maina nonto toke agweze atokana mana na anabata bate moyo anababa inge bajenzi yo to baba tete nonto turu yake ntepo menyando okanye mundu kwethira botere moyo tukuibwa nati tenchamba ithato katwerio support yana bau. Bwana Yesu asifiwe. Na bora tumbo support yana bau tumikishwa na bau tero bakororera wacia no tuthai tututiribo no twacia riba kirisi ba okurakura katwerio ba support rero ndo kenda kwina need community twithire tukirita na ile no tubwana bau nchambe ucia ithato aciari beto ana beto rebo na bona unyomba barĩrie ni iba buigagua tigani kugate iba erendemi ote mwana muremi owe muciari mwire ndakekwa na arware okaumara mwane okwa na ro okaumara na yeye titakuwa sawa sawa. Nkiripotera Weru Njuma kumembe bitawa Marion Karugi wa Kinyua. Watimbaru bakithomo ni barombete ayuthi kwa mbararia kithomo kio bundi kienda kuiguno oturo ne bakiaria ntere chemara baugite ntukuije ngugi cio bisite kungana na kwa uantu ni babatere gukunura mathuganio jao batigatigwo nyuma bori tia thomi gutara ngugi iria ikabatethia gwikure kimuturire na kinya kirima tujenge mbecha. Mate Mugambe na reportage. Arugamiri kithomo ba cukuru yari ya Mugona mbaritie mitherukiri gicigo mbunge kia Mara bauritie aritwa kugia na mote ya mwanya kenda kuona wira ndeni ya nthiguru ya Kenya. My word is to encourage them and tell them that these days we have so many opportunities that are also coming up. We do not have to only look at the white collar jobs. There's self-employment. We also have other areas that they can venture, like the IT, and do self-employment. And what they need to do is to never give up. They should never give up. Work with what you get, and do not also select careers. Once you graduate, there's so much around the world that you can do. Do not limit yourself to the course that you're taking. Kuringana na atongoria baba kithomo thoko ya wira ndeni ya nthiguru ya Kenya ni nthuku nontu buthu kuona wira uri noti ya bumwe ndeni ya nthiguru ino. Ciana ino kithomo kiu bathiite o kiria mtu akarutha ni athome na arikie wega. Thoko ya wira uria mtu akaruta tonkinya uthome Kenya kenda wandikwa no urute wira kenda wiandike no urute wira ugacua wira outside the nation, outside Kenya. Kogu kithomo kiu bakuthoma onoro kurutha education of whatever kind etikamumakie bunkathi arikie kwina untu Ngai amurathimĩrĩte kithomo ni kiu kiarikia. Berite aritwa baraba kuthungira kirima university na makorenji kagita kaha webundithia wana wira ira batathomerete kenda kuona wira kiuthu. Vile wanafunzi wanaenda university wanatoka na hakuna kazi huku nje. Ile kitu ningehimiza tu ni kwamba wale ambao wanaenda university, chochote kile mtu anasomea, ukitoka jifunze kufanya kile utapata mbele, ama ujitolee kufanya kile utapata mbele. Unaona hata kwa wakati mwingine kuna watu wamesoma mass communication kama wengine wetu hapa ambao wanaenda kusomea. Wengine hawajasoma, wamesoma kitu tofauti lakini wanaenda wanatangaza kwa TV. Unakuta kazi ziko all over. Kwa hivyo mtu asikue amejifungia kwa ile basket ambayo amesomea. Uwe ready ku diversify. Atongoria baba baritie cukuru ni no kagita ka mucemanio waritwa na aciari na nkinyarimo kiatho ni kirankinyari twa ba cukuru ino baraba kurukite bwega kigeranio ni gia kimanthiguru mwanka muthiru. Never give up. Hadi kama mtu anaona ameanguka hii exam moja, hii nyingine asione kama ataendelea kuanguka. Endelee ku work smart na ku work hard. That did us very proud last year in the KCSE 2024. So we had the pleasure of inviting them, appreciating them, and also commissioning them to join the universities. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mate Mugambi. Athomi ntere Chiankwene South Imment ni bataririte uguni bwa kithomo gya CBE kagitaga kabugite CBE nithiritwe kibangano boga kuringana na ubatu wangu gina kuwa gwati mbari babatere ku miambukira
bakera kiri ntuku ya kithomo kwene nibori tekinyari tobare barekete university ukurukira utethio bwa help kuri ambeche ukendari tobangi bagunika mutugikare gatsaririe nkuruke Akiadia bare kurikia kiatho gia ntuku ya kithomo kia skuru ya nthaka ya Nkwene batirera ya skinoti na ugite mutarata jwa kithomo kia CBE ni jugwatwe mbaru na jwikirwe ni kiria kuga ni jujo kombana na uchumi bwa nthikuru ya thaiji gukurukirwo tia no bundi buria arito bakuthomithwa. So we can't get to the second level economy with the old systems. We have to have a new education that fits the market today, that prepares young people for the market today. So all of us need to embrace the CBE and encourage and support our children to do that. That's the best way we can get to be a second level economy, by having a workforce that has the skills, the competencies, the understanding, the level of working that corresponds to the modern times. Na wakiaria mwalimu munene wa skuru eje Daktari Stanley Mawira na ugite skuru ya wene kwithuranira bunkatha kwa mukira rito basinia secondary baada bakethira bagitonya kuma mwaka twitite akiuga skuru eje ketheri na rito bamwe bakurara na kirasi kenge kethira kiri na rito bakwanaga. Like they have ranked our school to be hybrid. Hybrid means we have day scholars at borders. At least one class day scholars, the 4 classes borders. We have the capacity to host that population. Nandini mwarimu rorombete atongeria na gwatimbaru bakithomo kubatetheria kweru ya skuru eje bakigwatambaru kithomo kia CBE na nkuru kia kiwa ni untu bwa birabi kwendekana kiri kithomo kia misetho uchori na wini boba tethera bakithomithagia biu. We are calling upon stakeholders to come into our assistance so that problem by come next year, then we can renovate the old infrastructure ready for the coming CBC grade 10 students. In the area of art and sports, because of that one, our school has not even been allocated. We may not afford the facilities that are required. They require swimming pools, they require sport facilities that are quite expensive. But as we've been given, we have 2 pathways. That is, we are taking STEM plus the social sciences. Muthiene batire kinoti na rombete barabonde banae wakigina kelo bare university ni bethire bagichokia kenda kigina kio ketha kiguna ritwa bange. You get yours for 4 years, you are helped. When you get a job, you give back the baton to the next generation. So pay your help fund loan so that the next generation can also be educated. Kumage shigo mbunge kia Southiment inke report ratito shaweru Juma reakwari etwa ni Mutuge Kare. Jemwe kuma kainginyu no thimenti ni bakorombo tethio kuona ngarama cha sibitari kurungamira mwana wa oro gutungatira murimo jwa kanse kiu kuringana na antu banja ni ati mwana uju nethiritwo akiamukira utungata wakagita kira gitigere nandi ndi saiku inge inya kungi na kumunini we rice no kithure kindiki ndiunga ya wenterechia western area ethiritwo akiringira thirikari ndebe kindiki na njuri ya ni bamenyanirie aregani ba thirikari bakiwa batina kiguni kiri nthiguru ya Kenya. Munini we rice kithure kindiki na chore nkabo ba thirikari ni betithite na mbere ndiunga yao nterechia western area bonekete gukinya county ya Kakamega kiri mubango jwa gukiria kari. Otaka wethire aria bakijukia kanya kuthombia mathithia jarutere rugani barabethiritwo bakiunje muno ntumiria one term. Kila mtu hapa anazurura hapa, wengine walikuwa ma vice president, wengine walikuwa mawaziri. Sio ati ni malaika wameanguka kutoka mbinguni, si wamekuwa kwa serikali. Wenye wanangojea kushindana na sisi watungojea huko mbele. Saa hii hatuna time ya kuingilia mambo ya siasa kwa sababu hakuna campaign, hakuna uchaguzi. Tukutane pale, kila mtu atatoa rekodi yake ya ile vitu alitetea ikakuja Kakamega siku ile alikuwa na kiti kubwa serikalini.
Na ukiangalia jamii zingine hapa Kenya wanafikiri kama wao hawaka uongozi hakuna Kenya. Na mawazo kama hayo ni mawazo ya kupotosha nchi yetu, kuharibu nchi yetu, kuhatarisha amani ya nchi yetu. We want every single Kenyan, from whatever community, from whatever region, from whatever race, to have an opportunity to compete for the leadership of this country bila kupaguliwa. Nataka wale ambao wanajaribu kuleta porojo, let us not undermine the integrity of the IEBC. Kwa sababu hiyo ni kupanda mbegu ya chuki ya kusema kwamba wakati Ruto atashinda ameiba. Wewe, kazi ya Ruto si kuiba kura. Kazi ya Ruto ni kutafuta kura kwa mwananchi kwa njia ya demokrasia na kupeana mwelekeo na uongozi kwa taifa. Nawe kiendekia kiwa kagita kandego gututania kienine ga kinyarega ni Rais Ruto bakamenya ati ni wa profesa wa siasa. Wale my friend wanarukaruka hapa waambiwe mambo bado. Rais William Ruto hata bado hajagurumisha mashini yake ya siasa ya campaign. Akiweka start hiyo gari ya campaign, hao watu wataona moto jameni, wataona fire jameni, ama namna gani? Wewe nakuuliza sasa, Rais Ruto ako na support ya mzee Raila, ako na support ya Musalia, ako na support wa Elta, ako na support ya sisi zote. Sasa hao watu watapitia wapi jameni? Si wataona moto? Ni fire si fire, ni noma si noma. Kungi na kunjemo kumantere chaka inginyu no thimenti netete na mbere kuromba utethi bokana kawa Abigail Makena karaka Romeri ni kansa. Kuma mweri wa 3 irio Abigail amenyekanire ena murimo wa kansa kuma Meru General twatumwa Kenyatta National Hospital au nio etere ambiria treatment yewe chemotherapy na sofa na nyite chemotherapy 6 na tigeria inginya cycles ciawe 10 na ina tigeria inginya jeje kirombo utethi bwa kimbecha kumbike gukinyaniria utungata bo mwanojo bwa chemotherapy nguri kana ndarombe takari tukiromba utethi nonto bwa kabiro gako kajetwe mono kira na ndi nenkatho ngucokia kiri utethi bura ndombere kona ende mwaka uzaiji itwetete rugendo rungi rutigere rurajama rura turengite gwe turende gwerua nikaenda kwamba kuthirikiria matibabu yako nikaenda kana ka kwamba gucokerwa na afya yako ya mwiri nkono utethi ndagwirwo muno tugatetheria wange gweru onto mwankana nitaka gwe tutiginake nkauga nyimbo ega ibara bombire kuntethia last time ndaumirire twaromba utethio na waumira na wingi pomba gututethia na au gutigere antu akai ngwite kinyao bugatutethia twithire kumba twithirikiria au treatment yewe tigere kanini gaku na kaurongi gakirigirwa kuringanirwa kwa mwanojo kanya kangi gagucokaniria ugima no turo jana bangi Muthijo antasona njire ndi kuibwega no tubakona kanya kugwatanira na woni utukubona rotchemane kare tukarojo kirweru weekend tanambero kenera mibango ya Wiro TV betagwa antinyari kenyo monanire o mathithio o karimori nkireme.